Danas, 1. marta 2025. godine, preminuo je Saša Popović. Popović je bio muzičar, preduzetnik, voditelj i jedan od osnivača Grand produkcije. Iza sebe ostavio sina, ćerku i suprugu Suzanu Jovanović. Zvanično saopštenje te televizije potvrdilo je smrt Popovića, u kojem se navodi da je preminuo nakon kratke i teške bolesti. Informacije o komemoraciji i sahrani biće naknadno saopštene. Vlasnik i direktor Hype produkcije Saša Mirković oglasio se povodom tragične smrti Saše Popovića, osnivača i vlasnika Granda, te je uputio iskreno saučešće porodici. On se na svojoj društvenoj mreži Instagram oglasio ovim tužnim povodom te napisao sledeće: Porodici Saše Popovića izražavam najdublje saučešće za njihov ogromni gubitak. Neka mu je laka crna zemlja, napisao je Saša u opisu objave. A čitav kolektiv Hype produkcije i televizije takođe izjavljuje iskreno saučešće porodici Saše Popovića. Hype televizije je danas na licu mesta ispred kuće nedavno preminulog Saše Popovića, gde su prijatelji, porodice i kolege dolazili kako bi izrazili svoje saučešće i odali poslednju počast ovom poznatom producentu. Kamera Hype televizije zabeležila je emotivne trenutke kada su ljudi iz Popovićevog bliskog kruga dolazili kako bi podelili tugu zbog gubitka velike ličnosti na domaćoj muzičkoj sceni. Među prisutnjima su bili neki od najpoznatijih estradnih umetnika koji su radili sa Popovićem tokom njegove karijere. Na adresu je stigla Vesna Milanović koja je radila zajedno sa Sašom. Kamere su snimile i nepoznate osobe u dvorištu kuće. Saša Popović je izgubio bitku sa kancerom zbog čega se posljednjih meseci povukao iz javnosti, a pomoć je potražio i na jednoj francuskoj klinici u Parizu. Njegovo lečenje je bilo povereno i doktorima u Parizu, gde je redovno odlazio na terapije. Poslednje fotografije koje su se u javnosti pojavile budile su nadu da će Popović dobiti bitku, ali se njegovo zdravstveno stanje do poslednjih meseci pogoršalo. Saša Popović se poslednji put pojavio u javnosti u oktobru 2024. godine. Prethodnog leta je vredno radio na novoj sezoni i učestvovao u selekciji kandidata na audicijama širom regiona, ali je potom morao da se povuče. Dok se borio sa opakom bolešću, kolege su mu priredile iznenađenje i snimile zajednički videosnimak podrške koji su poslali Saši, pošto nisu mogli da odu u kućnu posetu. Poslednji put se oglasio na društvenim mrežama još 2020. godine i tada se žalio na stres. Tada je otkrio i da se konsultovao sa stručnim licem oko svog zdravlja. Dobar dan, evo mene ponovo na mom profilu. Proteklih nekoliko nedelja bile su izuzetno stresne kako za mene, tako i za moje kolege. Stres prouzrokovan poslom koga imam preko glave i naravno svima nama već dobro poznate COVID situacije. Ja sam takve prirode da se izuzetno udubljujem u svoj posao i obaveze, pa često zapostavim sebi i svoje potrebe, što se izrazilo negativno na moje mentalno zdravlje. Iskoristio sam ovu mentalnu pauzu za meditaciju, svakodnevne šetnje po prirodi i provođenje vremena u krugu mojih najvoljenijih. Pravo da vam kažem, osjećam se kao novi čovek. Ovo mi je bilo potrebno više nego što sam ikada mogao da slutim. Srećniji sam, zdraviji sam, a ta dobra energija odrazila se naravno i na moj rad. Pisao je on tada, pa je dodao: povezano sa mojim unutrašnjim bićem pomogla mi je da shvatim kako se pronalazi sreća i smisao, a shvatio sam i značaj odvajanja vremena za sebe, kada se osjećate slabo i savladano stresom i očekivanjem vašeg okruženja. Svim mojim pratiocima bih od srca poručio da pre svega brinu o sebi, jer tek tada će moći da brinu o drugim i ispoljavaju kvalitetan rad na poslu kroz najbolju moguću energiju koju mogu da posjeduju.
Lagano nastavljam sa radom kao i sa postavljanjem materijala na ovom profilu, jer nakon što sam pronašao mir i spokoj u svojoj duši, život će mi biti kao bistra reka. Idem lagano svojim tokom i uživam u svim čarima koji sam put može da mi ponudi, a destinacija će mi biti jedno zasluženo priznanje i, zahvalnica od mog unutrašnjeg bića jer sam konačno naučio da brinem o sebi. Topli pozdrav, SP. Kako se već pisalo u medijima, Saša je za tešku bolest saznao slučajno nakon preloma noge. Podsjetimo, Saša Popović je umro u subotu 1. marta u 70. godini života posle kratke i teške bolesti, a sahrana će biti u četvrtak 6. marta, kao i komemoracija koja je zakazana za isti dan. Saša Popović je preminuo pre 4 dana, a njegova dugogodišnja prijateljica Lepa Brena naišla je na brojne uvrede i komentare samo zbog jednog poteza. Nakon izjave saučešća, pevačica je za manje od 48 sati od smrti kuma objavila reklamu za svoj koncert u Ljubljani uz natpis "Ljubljana spremni". I dok cijela estrada i veliki deo javnosti oplakuje jednog od najuticajnijih ljudi u istoriji domaćeg show biznisa, Sašu Popovića, njegova kuma i najbliži saradnik folk zvezda Lepa Brena reklamira svoj predstojeći koncert. Taj potez je izazvao negativne reakcije među ljudima, ali reakciju Jelene Karleuše. U ovom slučaju mišljenja su podeljena i dok jedni misle da je Brena sigurno jedna od onih koja svoj nastup trebalo da otkaže, drugi smatraju da je ovim potezom dokazala koliko je veliki profesionalac te ispoštovala svoju publiku, kao i da način na koji svako od nas pati jeste privatna stvar o kojoj ne treba polemisati. Inače, Brenina mlađa koleginica Tanja Savić se nedavno oglasila i saopštila da će otkazati svoj koncert u Kraljevu, koji je bio zakazan za 6. mart, kad će Popović biti sahranjen. Ovako je uvek bilo kada bismo se sreli. Bio si mi ruka podrške na početku mog puta. Prvu moju pesmu kada si mi pustio da čujem, dotrčao si kao malo dete i toliko si bio ushićen i ponosan. Koliko si bio uzbuđen, čekao si moju reakciju, a meni je sve govorila sreća na tvom licu. Napisala i dodala: pamtim svaki savjet koji si mi dao i zahvalna sam ti na ogromnoj podršci kroz cijelu moju karijeru. Ponosna sam što sam imala mentora kao što si ti. Nadam se da ćeš se konačno odmoriti, a tvoje mesto ovde niko neće popuniti. Žao mi je, imao si još mnogo toga da daš. Moje iskreno saučešće porodici, napisala je Tanja. Dobar dan. Dobar dan.
Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan.
Dobar dan. Dobar dan. Saša Popović umro je u subotu 1. marta u 70. godini života posle kratke i teške bolesti, saopštila je Grand produkcija. Poslednjih nekoliko meseci lečio se od kancera u poznatoj klinici u Parizu. Saopštenje za javnost Grand produkcije povodom smrti Saše Popovića prenosimo u potpunosti. Sa neizrecivom tugom obaveštavamo javnost da je danas, posle kratke i teške bolesti, preminuo Saša Popović, osnivač i kreativni direktor Grand produkcije. Aleksandar Saša Popović rođen je 24. aprila 1954. godine u Novom Sadu. Kroz decenije rada bio je vizionar i posvećeni profesionalac. Kroz muziku i televiziju otkrio je i podržao brojne talente, oblikujući zvuk i duh jedne ere. Njegova energija, posvećenost i kreativnost živeće večno kroz pesme, umetnike, emisije i sve što je stvorio. Zaostavština koju je ostavio je nemerljiva i obeležila je vreme u kojem je živeo. Osim što je bio vizionar, Saša Popović bio je i porodični čovek, suprug i otac, koji je svoju najveću sreću pronalazio u krugu najbližih. U braku sa Suzanom, sa kojom je delio godine ljubavi i podrške, odgajao je decu Aleksandru i Danijela, kojima je bio neizmerna podrška i oslonac. Poslednjih nekoliko meseci Saša Popović se lečio od raka na jednoj poznatoj klinici u Parizu. Pevačica Ćana otkrila je da je kasno saznao za dijagnozu. Sahrana će se održati u četvrtak 6. marta u Beogradu. Saša Popović se posljednji put pojavio u javnosti u oktobru 2024. godine. Prethodnog leta je vredno radio na novoj sezoni i učestvovao u selekciji kandidata na audicijama širom regiona, ali je potom morao da se povuče. Ljubavna priča Saše i Suzane. Brak Saše Popovića i Suzane Jovanović važio je za jedan od najskladnijih, iako je čelnik Granda uvek bio okružen lepim ženama. Ipak njihova ljubavna priča bila je jača od toga. Gala venčanje Saše i Suzane održano je u hotelu Intercontinental, a među zvanicama bio je veliki broj estradnih umetnika. Popovićeva kuma bila je Lepa Bren. Predrasude o Popoviću imala je i sama Suzana kada su se upoznali, ali je vrlo brzo postalo jasno da će Saša nju da odvede pred oltar, iako se do 43. godine opirao tom sudbonosnom danu. Prvi poljubac je pao na svadbi pevačice Zlate Petrović, koja je inače bila bivša devojka Saši Popoviću. Morala sam da idem na svadbu u Jagodinu, a nisam imala prevoz. A nikada nisam nikog slagala, obećala da ću doći, a nisam došla. I ja šta ću, setim se saleta, pošaljem poruku na pager i kažem da imam problem, da nemam prevoz, a da moram da stignem na svadbu. I on mi je rekao da će doći po mene. Obradovala sam se kao dete, nisam mogla da verujem da će čovek da ostavi sve svoje obaveze i da dođe još u Jagodinu da me vozi. I naravno, ja se oduševim gestom i pažnjom koju mi je poklonio. Bila sam prijatno iznenađena i to neću zaboraviti do kraja života. Mi smo se pre toga videli, ali nikada ni jednim gestom nije pokazao da se ja njemu sviđam. I ja počnem da razmišljam. Onoliki hvalospevi po novinama, te sa ovom ženom, te sa onom, šta meni fali? Svi mi se udvaraju, samo on neće. Sad mene kopka onaj ženski crv. Rekao, mora da mu se ne sviđam. Međutim, stižemo mi na svadbu u Jagodinu i kaže da mi želi da svadba prođe uspešno i da lepo zaradimo i poljubimo u obraz. Ja sam bila iznenađena, pitala sam ga šta to znači i on mi je rekao da sam od tada njegova devojka. Ispričala je Suzana jednom prilikom. Da mi je neko rekao, eno, onaj harmonikaš dole, to će biti tvoj budući muž. Ja bih mu rekla, ma hajde bogati, ne pričaj te bajke.
rekla je šaljivo ona u emisiji Granda i dodala: Sale i ja smo, slobodno mogu da kažem, u jednom divnom i prelepom braku koji je ispunjen ljubavlju, poštovanjem i razumevanjem. Mnogo toga smo prošli za ove 23 godine koliko smo zajedno, a i dan danas smo podrška jedno drugom. Njegov posao je takav da je uvek okružen pevačicama. S obzirom na to da se bavim istim poslom, znala sam da ću prihvatiti to kao nešto sasvim normalno. U početku naše veze jeste bilo malo ljubomora, ali više zbog toga jer sam bila mlada i pomalo nesigurna u našu vezu. Ali toga više nema. Iako je Suzana iza sebe imala brak koji je trajao svega 7 meseci jer se udala sa nepunih 18 godina i rodila sina Danijela, Saši to nikada nije smetalo. On se pevačici u 43. godini života zakleo na večnu ljubav, a njenog sina prihvatio kao svog. Upoznali smo se na snimanju njene pesme, 1998. godine smo već bili venčani. Suzana me osvojila svojom harizmom, lepotom, dobrotom. Tada sam imao 43 godine i želeo sam da se skrasim i postanem otac, rekao je Saša. Pa se osvrnuo na najteže momente. Najteže je bilo prvih 5-6 godina. Ona je tada non stop nastupala, pevala je i po Srbiji i po inostranstvu. Ja sam isto dosta radio. Ona stalno na turnejama i ja stalno po emisijama. Saša Popović se oglasio na društvenoj mreži poslednji put 2020. godine kada se žalio na stres. Dobar dan. Evo mene ponovo na mom profilu. Proteklih nekoliko nedelja bile su izuzetno stresne, kako za mene, tako i za moje kolege. Stres prouzrokovan poslom koga imamo preko glave i naravno svima nama već dobro poznate COVID situacije. Ja sam takve prirode da se izuzetno udubljujem u svoj posao i obaveze, pa često zapostavim sebe i svoje potrebe, što se izrazilo negativno na moje mentalno zdravlje. Iskoristio sam ovu mentalnu pauzu za meditaciju, svakodnevne šetnje po prirodi i provođenje vremena u krugu mojih najvoljenijih. Pravo da vam kažem, osjećam se kao novi čovek. Ovo mi je bilo potrebno više nego što sam ikada mogao da slutim. Srećniji sam, zdraviji, a ta dobra energija odrazila se naravno i na moj rad. Pisao je on tada pa dodao: Povezanost sa mojim unutrašnjim bićem pomogla mi je da shvatim kako se pronalazi sreća i smisao, a shvatio sam i značaj odvajanja vremena za sebe kada se osjećate slabo ili savladano stresom i očekivanjima vašeg okruženja. Svim mojim pratiocima bih od srca poručio da pre svega brinu o sebi, jer tek tada će moći da brinu o drugima i ispoljavaju kvalitetan rad na poslu kroz najbolju moguću energiju koju mogu da posjeduju. Lagano nastavljamo sa radom, kao i sa postavljanjem materijala na ovom profilu, jer nakon što sam pronašao mir i spokoj u svojoj duši, život će mi biti kao bistra reka. Idem lagano svojim tokom i uživam u svim čarima koje sam put može da mi ponudi. A destinacija će mi biti jedno zasluženo priznanje i zahvalnica od mog unutrašnjeg bića, jer sam konačno naučio da brinem o sebi. Topli pozdravim, Saša Popović. A iako je najavio svoj nastavak aktivnosti na ovoj mreži, do toga ipak nije došlo. Nažalost, nije dugo stigao da uživa u svojim penzionerskim danima, a želja da dočeka unuke i da ga deca obilaze u starosti ostala je neispunjena. Suzana je u kući sa mnom, ćerki i sinu, kupili smo stanove, lokale i garažna mesta, obezbedili smo ih. Važno nam je da budemo blizu. Pošto sam penzioner, da me neko obilazi pod stare dane, a i mi da budemo blizu njih, da će Bog i unuci da dođu. Opremili smo im stanove, to im je najlepši novogodišnji poklon. Zaista su skromni, nisu ni ovo tražili, to je bila Suzanina i moja želja, rekao je nedavno Popović za medij. Njegovo lečenje bilo je povereno doktorima u Parizu, gde je redovno odlazio na terapije. Poslednje fotografije koje su se u javnosti pojavile budile su nadu da će Popović dobiti bitku, ali se njegovo zdravstveno stanje poslednjih meseci pogoršalo. Kako se već pisalo u medijima, Saša je za tešku bolest saznao slučajno nakon preloma noge. Kako posle očekivanog perioda rana nije zarasla, doktori su uradili detaljne pretrage čitavog tela Popovića i nažalost otkrili da njegovo zdravstveno stanje nije dobro. Iako je lečenje počelo istog trenutka, bolest je uzela maha. Kao mlađi, Saša Popović gajio je veliku ljubav prema fudbalu. Jedno vreme je trenirao u klubu Vojvodina. Njegov otac bio je višestruki instrumentalista i pevač na Radio Vojvodini, zbog čega je želeo da i njegov naslednik uplovi u svet muzike i počne da svira harmonik. Uprkos ljubavi prema sportu, Sašu Popovića je otac upisao u muzičku školu 1964. godine. Autor je jednog od najgledanijih muzičkih takmičenja, Zvezda Granda, pomoću kojih je otkrio danas mnoge vrsne i uspešne pevače. Mnogi ga pamte još iz perioda kada je svirao harmoniku i bio deo grupe Slatki greh, a u svet muzike uplovio je dosta ranije. 1976. godine osnovao je bend Lira Show koji je izvodio narodnu muziku. Bend je dobio pojačanje kada im se priključila Lepa Brena kao glavna pevačica. Nakon toga, 1982. godine, grupa menja ime u Slatki greh i kreće da hara bivšom Jugoslavijom i niže velike uspehe. Nakon raspada grupe Slatki greh, Popović je nekoliko godina gradio solo karijeru.
Sa Lepom Brenom Popović 1998. godine osniva Grand produkciju. 2004. godine Saša je došao na ideju da pokrene projekat Zvezda Granda. Vlasnik i direktor Hype televizije i produkcije Hype Production Saša Mirković oglasio se povodom tragične smrti Saše Popovića, osnivača i vlasnika Granda, izjavivši saučešće porodici. Porodici Saše Popovića izražavam najdublje saučešće za njihov ogroman gubitak. Neka mu je laka crna zemlja, napisao je Mirković u opisu objave. Direktor i vlasnik Hype televizije je otkrio detalje njihovog poznanstva, kao i to da, iako su bili suparnici u poslu, uvek su se poštovali kao pravi profesionalci. Najteže je njegovoj porodici. Mi smo bili suparnici u poslu, ali smo se poštovali kao profesionalci. Za razliku od licemera koji su ga žalili kada se razboli, a ceo život ga pljuvali iza leđa. Ja sam mu uvek govorio sve u oči i javno, napisao je Saša Mirković na svom profilu. Nakon Sašine smrti na svojoj društvenoj mreži oglasila se muzička zvezda Mira Škorić, te se u velikoj boli oprostila od njega. Ona je u prvoj objavi okačila set fotografija sa Sašom uz opis hvala vam na svemu, dok je na drugoj okačila njegovu crno-belu fotografiju uz opis počivaj u miru dragi Sale. Regionalna zvezda Aca Lukas oglasio se nakon vesti o smrti Saše Popovića. Na putu sam radim, pročitao sam vest malopre. Žao mi je, saučešće njegovoj porodici, istakao je Lukas za Hype televiziju. Miroslav Ilić takođe je bio zatečen ovim tragičnim vestima, pa je kratko poručio: iskreno mi je žao, čuo sam malopre, porodici iskreno saučešće, rekao je Miroslav za Hype. Mnoge poznate ličnosti se opraštaju od Saše Popovića putem društvenih mreža. Hype televizija izjavljuje duboko saučešće porodici Saše Popovića.